A delegation of the Synjuk Ki Rangbah Shnong Block 2 Ri Bhoi had met the chief executive member of the Khasi Hills Autonomous District Council, Titos Chyne, on the 5th of December 2022 to request the council to intervene into the demand of the people of Ri Bhoi border areas for the setting up of border outposts for the safety and security of residents of the 18 out of the 22 villages in Block 2 area which fall within the territory of Meghalaya. Speaking on the issue, the president of the Synjuk Blik Sotun informed that their request to the Deputy Chief Minister of Meghalaya, Prestun Tunsong, who is also the chairman of the Regional Committee of Ri Bhoi, for the setting up of border outposts in Ummat and Umthli has been rejected, wherein he had cited reasons that the same cannot be done as Block 2 is a disputed area. Further, Sotun said that while the Synjuk supports the state government in its talks for the second phase of border settlement, yet it has instead proposed to set up outposts in Terso and Thatrang, which are areas within the state of Meghalaya. The president of the Synjuk added that there is no other way to secure the area from intrusion but to approach the KHADC for its intervention, as it is within the council's jurisdiction to protect the indigenous land and the rights of the people. Marhadim juga tuba regional committee juga celah Meghalaya kebelah Khadc ngiban pelong po nongpo hadis office tu po conference room tengila nyekran pangila bo ikicing kali ya ka nakaliang chung deputy chief minister ba Prestun Tunsong ba nakabanta ketuba chief penbang chung sarkar ban bo ya ka ya ki atli ki opus hapo Border Block 2. Tengiyo aha ketua Polri ya ka cimpen tip ya cimpen saya nak kalian deputy chief minister ka ba iong ba ngimla ban bu ya kanika ya kini asli ka pu sapo ka cakaya ka cia. Tadi menglemi nak ketua komiti limpai no sa Shnong tingi lalu empat ya gawe ka komiti ke balong ka channel komiti congkani ka lai teli kirai angkat bangi ka Synjuk Ki Rangbah Shnong Border area ta ka deka Terso karai Thatrang karai Nongtung bat kani ka Synjuk Ki Rangbah Shnong congko border area tinggal Shillong ya karai ba nak menta ka apusi ngin kerpan ya ka sarkar Meghalaya baka deban bu be sekitar ki cakaya ya ka cia ngila air ya keceka ka bangila pendang ban suai sunghai kita keceka ke de hau ummat bat hau umtli ba namar ba ki nong snong sikitai ki snong tumba ngila tip ngila pa sik sarkar tin tho baro ki kerten chung ki snong ki don hadu ar sau tli snong swa ka ni ka ching pen bai put nak pentai chung ka ni ka phase 2 ka sarkar kan ai swayang ya ki nong yada kan knang ba ki pai ba nong snong chungi stai kin lai na ka ching rit mun sim ka ching sha nyon bin na ka bantai chu ka asam long ba ki i pulit ki chuki de mane halor chu ka takarai ni la rai kan ki tho ha sha chief minister ban kerpan i kan ka chu ka ya kan ka chu ka ching kerpan kat kum karai so kataga celah meeting ka bangilalun hakita ki lai pun ru tali ki Shnong ki bodon hapo kataga than ke chungi te ngi la pha ikani sing tho ha chief minister manne te chief minister lo ong kum tahi banbo ya kanika apos kataga chaka ka bi ka chia ngi shifting yo ka don ka ching wit kanika chief penbiput sya yang ngin bu swa no sya po kanika sai Meghalaya tana kaliang chungi tingi ong ba ngim snu ya ha ngim snu sngan ba ladan bu ya ka saat li ka opus maring ladon kanika opus po maulus nai na po maulus nai Thatrang ka don tangkom ba 1 kilometer tam hapo 1 kilometer tena Terso ha maulus nai ru kolong kumtahi kan bakatai ke Shnong ke bastai khmat pat ke balong nadu namalus nai hadu umat ke don kumba 4 kilometer tam
Dan nakaliang sungit ni suiha hibu lakum no kumno. Ka apu se ke de bandon banyak hatai ke nyapo trai so kita gi Shnong Khasi. Nang beliau bania dai ya ka. Ya kita ba nong Shnong, ki Shnong kin su kin don ki su ngai. Ke chi su yo man sim ha ki no ya na ki don. Bat kumbalong menta namar ba kanika ka cubab ka baan ka liang chung di Chimistar meneru ong ba kami ha bangin bu siapo diskut iri namar ba hi okathut ye kanika chimpan beput ka baan dan ka liang chung i pan i ba kalong kumne ina du snem khat khandai spa khandai pusang ka sam ka bu ye kim italian suka tai po snong sabuda kala sakat tu kan ni telik senam la dap de kipus senam te dala chia pat kan ni ka la kan ni ka er ka ban penbait no yu put usam ha wa archar arpuai kan ni ka sam kala set up yang sakawi ka opus hapo umru archar arpuai tahu ni wa archar arpu pat ka asam kala set up yang ya kawi ka opus ka bolong hapo Shnong leper. Bat ba kabu sagawi ka temporary apus pat kalong hapo madan uang. Kata ka mentah kila abu hapo madan uang. Sauteli. Terkadang don pan mentah pat kadang kidang kre pan shna thamai kidang shna mentah kata ka caka. Kadai hapo Shnong teli. Kaba ki khot kata ka kentoi sarang ko don hom teli. Kila don hadu kecil penbang cuki kalong hadu mentah kalong bat kata kalau di santeli ki opus ke kaba kasor kara asam kabu tabalik na kaliang chung ke celam khalia pan imnut pan bu po chu kata ke ceka ngalai ke nuksa kumne lada dai ba manga bat ini iba angin kene ya ka ceka ya ke pentor haboong ba kani ke cekak badon ci ke cia manga pat ini iba ngaru ngamla pan pendon kam betul cekak ini imla ken pendon kam daga bamut ba hani pat mentah ka don arliang ka sarkar Meghalaya pat asam ki don ke cingi ke cia lupu usam shuaban penbait lada ka asam rukan nombu kan om lei ai te ka Meghalaya ka dei ken benong bangin om set up iki opus kita cekak tabalik asam bat ka bu syat ikini ki apus bat kiwi ki office sarkar ki bu syaka te kat ba mangin ke liang sokai celami Meghalaya pat ni om ana ba mlong ban bu ki apus tai subu ya kan ka ching percaya kan ka pot ke ching kwa chungi ka liang chuk sunchuki nang ba kan long ka ching sngan ye upai ba nong snong ki baro kita ki arpu artli Shnong nge kita kerpat ya ke sarkar bekan smuha ban bu lem ya ka lada umla ban bu ya ka permanent apus ru kin bu be ya ka temporary apus po kita ki Shnong ke bah po bonda klang ban long ke cingeda ban sip yo pai ban Shnong Khasi chungi